Ore Rais Ruto ingelete MWOROTO ya Kwaanda Miti nkulokia bilioni mwenthi nkatha ya mubunge wa Buuri DORIS RINDIKIRI na watanite ne kundi gite kia thirikari kyo UANDI bwa miti MUUNDENE jwa MARANIA wardini ya Kisima bakiare na ndikibande toibawete MWOROTO yo ni utiira iba Kwaanda Miti ya NDAWA kienda utetheria mugongo. Ejesha na yuri mutu wa thirikari y'UANDI bwa miti kathombo kaita rukulukire kundi kimwe kiteka kithirikari akirejesha runguru nkatha ya mubunge wa Buuri DORIS RINDIKIRI watite mutu yumba rumuno naria bandite miti ya Kintwire ira NDAWA cia Kintwire buruntere cia MARANIA farm Kisima Buuri mitira twene waja twina miti type nyingi muno turenda miti Ntwire ije yemwe itawa hagenia ingi etwa mutarakwa kana mirana nengi mitero turenda na mijoga turenda miti Ntwire no tui medicino NDAWA na iyo itigitangawa yenge igakuranga tugite after another 5 years igitwe ende ije Ntwire ikareta environment igita muno ne etukuranga ende no itigitangawa no tui ne Ntwire ne etikuranga ne kareta ruruega matuya mega na nigwata muthe tujo mwingi muno na kathongo mi environment na bakiando bui bauritie mwingi bakianda miti bakanda miti yake indi bashume muno na umemenyera awinge buru uga mtu akethwa miaka 40 na tanda muti ora kibaki uga bure sana tafadhali kila mtu apande miti. We are here because of trees. Try and plant as much as you can, and especially janandi kurita ujo. Let it be a lifestyle. Let not the government tell you go and plant a tree. Let everybody plant trees as much as we can. Not to the weather that has been here. This weather is very good. The rains have been. We are told they'll be there up to February. Please plant trees, and then after that, menyera. Ikaboka ande komi ukamenyera. Season ye wingi kwara ukamenyera yo mwankai igakura. Tukagwa tukwandake menyere miti aturi wamona ikundi bakiwa tambaru ikundi keni ontuburubo yatalere muno munore UANDI bwa miti ya Kintwire. Sana asante sana kwa DORIS for the initiative na pia kufanya na nguvu na kukuja na kufanya yeye hapana mtu ya kusema kitu alafu hapana fanya ikofanya na mimi iko pamoja na yeye kabisa. Hii hapana kupanda miti ni ku grow trees. Geresha ne nguruvu kana nigintu kirathondekero kego twaka muno ne onto bako iria rareto na metege Ntwire na nande twina kugwirwa ithirikari ira twina yo ne onto bwa mwekorora twina mo turitene nande MARANIA forest kana MARANIA farm Kwaanda Miti na kuona ruororo gutukurukira rejesha nuntu ni organization nene na Buuri tukugeria kona cionthe Kwaanda Miti ngwitikia mandram na tureta ire nyambe gutukumithia miti na tukenderio uo itagara twandite miti iji twikuria na betu tugaikuria na tugakuria family ikeya kwa umo twetweneo itwande miti na tumenyere magitara maingi antu ibethaira baina miti ende wanda ukatiganiria na kaura ende batu turianda na tukathingatia. Kiripotera Weru TV kuma Buuri mbita wa Kelvin Kimathi.